Da. Ay gel oy. Gel. Gel çay içelim. Eyvallah. Oy yavrum gel. Tak. Otur. Gel ısık çaydan gel. Ha, işlerin qanday? Çaydan iç. Eyvallah. Lan. Çonada. Kempir alam. Kim ne? Hayır qandasın. Hey, avuşka olup kempirdi buna meni alışım Niye? gerek. Sen degen endi. Kız alam demeysin. Üylönöm dep ayta. Kız. 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 Üylen o. Kimge üylengin edasın? Naziraga. Nazirası kim ele? Men qaydan bilem qaysı Nazira ekeni? Al kim? Ayıl hükümetinin kızıç. Aile hükümet. Hey. Al kız makul mu? Bilbey. Makul bolat ko. Taza kılar katır be. Makul bolat ko degeniň emne? Sen al kız menen süýleşdiň bile? Çok. Anan al kızga senin ordun varıp men söyleşeyim mi? Niye? Aynısı. Nu. Silerde bar go. Kuda düşüp. Kuda. Nu tam. Silerde bar go. Kuda düşüp. Ala kaçıp. Nu tam. Ne deyip bu? Sen kimsin anda? Nu u nas. Bu Kirgizov. Hay makom. Nay. Ayıl hökümetiniň kızaga barbayt go bolam. Öz kızın öz menen süýleşip görbeýsin. Вообще-то süýleşken. Hem ne dedin lan? Nu oşo. Emne dep jogap berdi? Atene ait. Келip куда түшсүн. Ну, типа надо бабки дать, бабки. Bak sen nesi? Hey, babki degen Orusçadan kotorgonda kempir degen söz. Kudayar qanday? Tanrı ağzı kurayın. Hem de kempirimde öğreneyim ya. Hem de orduna meni öresin be. Kudayarlayım be. Да нет, İyi. бабки бул акча. Daylanayın. Şöyle öyle aytpaysın bu. Öyle kettin de layın çalağır kızıma. Baybiçe. Barba altın söykö salışımız gerek. Во, ал да ошентип айтты. Hemem ne kılasın? Hem ne kılmaklık? Toy veremiz. Tigi neme? Moskvadan tigini çakır. Tigi Natasha gelindi koşa çakır. Toy vermez yürüdük berek. Toy veremiz. Yülentemiz. Ya Bozke. Anda tigi sakenge kişi jiber. Kaşpacığın жылқыны байлай versin. O genceni civerem. Genceni o. Чоң ата. Вы такие чечеки. Emne de tatangır ozur. Koy. Hemen tigi yazdık bile tigi sakeni çakır keleni çatır. Şal olsun vay. Çeçek degenim ne sıkıran gün. Чечек это ж молодец. Ne dek kokuy. Oy kokuy ayağını sağa kim aytıp jüret. Зиким тайжа? Oy sikiling menen kurup kal. Kurup kalgıray.
Aleykümselam. Gel. Allah kalınız. İşleriniz qanday? Жақсы. Өзіңер қандай? Дұрыс. Сүйінші. О, болсын. Марлен үйленейін деп атат. Қашан? Ушул айдын аяғында. Жақсы болғанды ғой. Атам сізді бая гер қашқаны байлай берсін дейді. Ал жоқ, өліп қалған. Жақсыңар жеңе. Қандайсың? Қаяқтан? Жақсы. Айыпсың әлі. Жақсы жасармын? Жақсы жақсы. Айыпсың өзіңіздер қандай? Жақсы жатабыз. Абая күрең жылқыбыз. Аны қарышқы жеп кеткен. Ой, байке, былтыр мен үйленгенде бір тай енчиледиң эле. Жоқ дегенде ошо барбы? Ада жоқ. Аны уырлап кеткен. Быйыл жылқыны кырсык басқан го. Қой, мен кеттім анда. Ой, бас, чай іш. Жоқ дегенде үйге кіріп, нан ос тиіп кет. Болып тұр. Азыр ол, азыр. Құт болсын. Машинаңды алғаныңды ұқтым. Рахмат. Кел, нан ос. Мен қалмай тұршы. Кел ол, мау машинаңды құттықтағаным. Бұл болса Марлендің сүйіншісі. Түмеле қойып Түмеле қойшы өлі. Ал. Рахмат. Рахмат. Мақұл байке. Шашы атам. Шарға да барышым керек. Жұмыштарым бар. Жақсы, салам айтып қой. Саке, білем не қылғаның. Жылқыларды өлтіріп жітірбей еле сен күзінде жүгеге қошып бермедің біле? Сен емне доссың? Килигишпей кетчір. Марленің не саға чөчім бүрө біле. Өзіңнің еле иінің емес бе? Иінім? Иінім болсам не екен? Ана атасы тұрмай ба? Бeni өзің бертісің. Қышырап Москвада жашай. Не ақсасы жоқ беген. Қашан осыларға жардам берер өсе. Анын атасы емне бөлөк бөтен киши бе? Сенің бір туған ағаң. Анын үстіне есіңде бе? Колхоз тараған учурда біздің бір сындырым нанымыз жоқ, чайыбыз жоқ қалғанда ошол жардам бербеді беле? Ошол кычырап Москвада жашаған ағаң мен мал алғыла деп ақша бергенін білесің бе? Же ұмытып қойдың ба? Есімде? Ақша берген? Мал ал деп берген ақшасы есімде? Бирок малды ким бақты? Малды ким чоңойтты? Ертеден кечке чейин ысык суукка карабай тоону талаан аралап жүрүп, жаныбызды жан куруп жүрүп ким бақты? Ар бир койдун мен баскандан маарагандан билемин. Ошентип жүрүп ал кылдык, ошентип жүрүп баш кылдык. Мына ошолорду мен кылдым. Ушул сөзүң туура эмес, Саке. Эң туура. Эмне үчүн туура эмес? Аларың жыргап коюп жатсын тигил жакта. Балам чыйланат, мал алып кел. Түкүн чыйланат, мал алып кел деп кой. Мен эмне? Малай бекемин аларга. Биздин балдар да чоңоет. Аларды үйлөндүрсөк жардам беришет да. Жардам бербей эле койсун. Мен алардан жардам сурабай эле үйлөрдү жайлантып алам. Минтип отурсак, элден да бөлүнөбүз, туугандардан да чыгып калабыз.
Sen elden, yurttan bölüнгөнүң качан? Bilmeysinmiş. Ha sen bilesin tuğanlarına kaçan gereksin. Kaçan mal gerek balkonda sen oşanda gereksin. Belini çarpıldı. Ата, sen kayda varasın? Tiki Marlen Bayken uylattı. Oşa kork kılay. Kaysı canağıt? Assalamualaikum Arbaki degen mi? Oşa. Oşa uylanttı. Bu tayda alp barıp koşup kılay. Asleri bolsa giyin apama köň barıp kelin görgen orasına. Makul. Andan göre barıp attı neydi dokuç. Yusuf bas. Guys, we made it. I'm just gonna run. Come on, Bill. We can do it. Yes. We've done it. Good. We went to the top. We went to the top. Hey, hi. How are you? I'm doing fine. Yeah, it's beautiful mountains here. Beautiful. Oh, I think it will take us about 3-4 hours to go to the top. No, don't worry. No, don't worry. The weather is very nice. Yeah, I think we should be back tonight. Okay, I'll talk to you soon. Bye-bye. Hey, Sean, I think we'll be the first people to get to this peak, aren't we? I think so. I think we'll be the only ones. It'll be cool once we get there. Yeah. We're lost. Where are we? I thought you knew the way. It's your fault. Well, I thought I did know the way. Why didn't you use a mobile phone? I'm cold. I'm just cold. Let's. There's a horse there. Adaşık oldun mı? Oh, look, a horse. Oh, hey! Hazır. Üşüdüler mi? Üşüdüler mi? Karabaysın bu gündün. Karbaysın mı? Gel. Жақсы olmadı mı ağa keskenlerge? Bu жақтың тоолордун барына карышкырлар бар, So pleased to see you. Ки. Азыр үйгө барабыз. Great. Мен артынан баскыч. Жүргү. Бак. Чо. Бер. Sky Industrial Group – первый в Кыргызстане завод по производству лифтового оборудования. 20 тысяч квадратных метров производственной площади, свыше 500 единиц оборудования в год. За 12-летний период накоплен большой опыт в разработке и внедрении сложнейших технических решений по монтажу и обслуживанию лифтов на различных объектах инфраструктуры. Мы обеспечим комфортным, надежным и доступным оборудованием всю Центральную Азию и страны ближнего зарубежья. Sky Industrial Group. Время подниматься.
Байбиче! Байбиче! Байбиче, меймандар келишти. Карачы, үйшүк калышты. Мынандай кычыраган кышта кийген кийимдерим менен киргиле. Чай кой жанагы. Бир жинди сумдан болсо андан алып. Кий алып кир. Максат, келчи. Мен кандай тигираттын ээр токун алып, чөптөн жакшылап салып койчу. Ушу чет өлкөлүктөрдү көттү. Темселеп эмне кылып жүрүшөт дейм да ушундай суукта. Жылуу жумшак эле үйлөрүндө отура беришпейби? Койдуңбу чайыңды? Коюп атам, кел. Алып кел. Ал. Буларың каяктан экен? Ким билсин? Сурай элекмин. Азыр 100 грамм ичкенден кийин айтып беришет го. Турап келчи дегилер. Кел. Нанга карагыла, üşüdүңөрбү? Мына. Саразан, мындан сайынабыз азыр. Анан жүрүбүз. Стакандарың бар? Таза. Бизде тазасы да. Өткөндө алып келген кишилериң ичкен жок эле го. Эми элдин баары бирдей болбойт да. Бирөөсү бизге окшоп ичет, бирөөсү ичпейт дегендей. Кел. Ата буларды кайдан таптың? Кызылжардан. Ой, ошака чыгып аттыр. Кызылжардан дейсиңби? Ал Кызылжарга сенден башка киши басып бара элегиле каяктан жүрүшөт булар? Мен да ошого таң кылам. Акырын бастырып келатсам, кобур-собурун чыгат. Тыңшасам кыргыздар эмес. Карасам булар. Келдик. Келиңиздер. Кел. Келиңиз. That's enough. Жакшы. Жакшы. Рахмат. Жакшы. Кел, нанга. That's what I thought. Жегиле. Чайдан. Кел, чай барбы? Чай. Келиңиз. Бияка чай куйбайсың. Кел. Өзүн алып алганда. Кел. Warm me up. Эми бирден, жакшы жылыйсың, кел. Ой. Болот. Дагы жакшы? Мага жолугуп калган. Көрөт элем мен аны. Кашыктардын арасында калсаңар. Кара. Саразан. Отлично. Al kelo kes. Yani yaxshi qilasizlar. Ko'p kelganlar. O'tganda kelgan nima ister? Gel, al. Well, one more time. Is that it? We're going to do it all? Okay, one more time. Okay, there we go. Yaxshi, gel, al. Bizde elçi degan bular. Gel. Oh, I'm getting warm. Whoa. Я дам Луз немного денег, и все. Я спас ей жизнь. Она не вправе у меня что-то требовать. А что касается Ампаро, условия не обсуждаются. Или соглашайся, или я завтра созываю совет. Бозум. Бозум де. Ит үріп атыр. Согласен, Лассару. Барып қарап қойшы, ит үріп атыр. Итің мышық келсе де, ит келсе де үріп қойып тұршы. Қорода малы тұрады. Сақ болушы. Мен барып қарап келшем, ит үріп атау, мышық үріп атау, баршы. Сериалда да жөндеп көргіз. Өзің өлі барып кел қойшы, қарашы, ең қызық жерде келіп қалды. Сериалым менен құрып қалайын. Сен еркексің ғой, барып келші ме? Есть условия.
и ты его примешь. Пуй, атамның оğlum, баяғы рекламасы да башталып отыр. Мен турайым қарап келе қал. Ең қызық жеріне келгенде рекламасын қоя қойышат келіп. Прямые волосы. Рыжие волосы. Все волосы состоят на 10% из воды. Вода является основой их красоты и здоровья. Ay! Kempir! Ay kempir! Kempirden! Ay Emine! Ay жылқы жоқ! Emine! Ay Emine deysin kokuy! Жылқы жоқ ay! Ne? Жылқы жоқ! Taş ağzına taş! Kokuy aldırar da yazdırar bol! Kilon bilen kaçerke girey kilon bilen! Жақсылы бекіткен болшы mu? Ölüp git! Ay Kuday emem ne kıldı kıran gün! Ay kokuy aldırar da yazdırar da! Ay! Çurka tigi! Yazdı kalar! Ova! Boşan tigi! Kaçını tap gel yine çurka! Ay atağımın oldu burayı! Ay! Tezirek varsam çıma ki uzap götelektir kokuy dağmalar sarıldayla! Nay emem ne kıldı! Kıran gün ay! Согласен. Kalke! Hey kalke! Ay Kake! Ay Kake! Ay тұрсаң ай боске шақырды. Тұрсаң боске шақырды. Боске? Bir bana git boğulmak şeydi. Hadi bilme. Тұрсаң боске. Ой, боске тесшілік бай. Қаяқтан жылқы ұрдап кетті. Ту еді. Қачан? Жаңа тойға дегенде бер. Бол. Кеш кіріп кетелекте жаздық менен генералды табала. Бол жүр. Hazır ben fartukta alalım. Ya fartuk bana karşı bir pas çöğü tezirek. Men. Gel. Kepkana gel. Hem kepkangdan ne alasın? Çaçımı uypalanıp kalat. Gelip orada bırak. Gel. Жылқы арман қылыңыздар. Saat қаншаларда жаттыңыз? Ay, gün gelip kalған. Saat deyim қарап отыр. Үйге келіп қалған? Demek saat 6'larda ушундай. Тура айланайын ай. Sen eşikten gelip жана сериалыңды көрүп баштабадыңбы? Ay, тура. Ошондо жанагы сериал баштап койгон болчу. Коробуз эле. Жылқы арман. Тигине тур, жүр. Mına, gördün mü? Жылқын жоғалғанын қайсы уақыт өйдіңіз? Жанагы таж аткыр жанагы. Реклама башталганда. Биринчиси эле же экинчиси эле? Биринчи, экинчиси болсо керек. Oba iyi. İyi. Demek sizler akırkı жолу жылқыны көргөндөн кийин жарым саат өткөн. Obaylanayın ötkön. Bu яка эмне кулпу салган эмесмир? Каяктагы кулпу? Могу күрөктөлөм деп тиреп койгон болчумун. Ой аксакал ой. Анан сиздикин урдаганда кимдикин урдамаган? Сак болуш керек да азыр. Каяктагы сактыкты айтасың. Урдап кетерин ким билиптир? Урдап кетишти. Bu ayılda ele mal koroğu gibi ele kulp bilip atat deysin. El görse gülbey bu kokuyu. Basa. Iti görürün çok mu? Hay, mına қаңқылдап эле ушул үрүп аткан. Ит көрүп атабы же мышык үрүп атабы деп көңүл бурган эмес міне. Убагында чыгып карап койсоңуз болмок.
ит біліптір бе таң. Ай бөзге. Ой желмоғыз. Бөтен біреу олғында тіміне жан талашы өрмек. Кеше әткен жоқты. Қойыңыз шапа. Емне иттің үргені, башқаша болады бекен. Апей. Анан емне? Ты байбичем тура айтады. Бөтен кіші келгенде өзіне ұқсап, бұда бөтен жүреді. Демек, мұны білгенле кишилерин кылган. Сіздердің ойыңызша кім деп ойлайсыздар? Жаздық. Бас дес бозымдығына. Бозымдығына? Ай меме. Жүрсең жолдан айтып берем. Болып атақ. Soğuk. Ne de atacak diye. Süйлөшүп кетелек. Şu менен канча мал жоголду diye. 4 5 санап жүргөн ким бар дейсиң? 6 мал жоголду. Мындан 2 ай мурун Сейитбектин үйүн урдап кетишти эле. Андан кийин Жүкүндүн 2 торпогун жетелеп кетишкен. Андан кийин Сагынтайдын 1 үйүн 1 торпогун. Мына эми азыр болсо тиги Бозукенин жылкысы болгон болду. 6 şu менен 6. Ой, шумбай, шумбайсың. Шунун баарын санап жүрөсүң, Ой, санаганда эмне 4 эле кишинин малы жоголот атпайбы? 4 эле кишинин болгон. Ай, токтоткулачы кажылдабай. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыздар? Сиздерге менин 1-2 суроом бар. Сурай бер, биз болгондой төкпөй чачпай айтып беребиз, жаздык. Жаздык. Атыңыз кызык экен. Мунун өзүнүн аты башка. Жамгырбек. Жаан жаап атканда төрөлүп турган анан ошон үчүн. Эмне үчүн жаздык? Ой, бул баскан турган жеринде эле уктай эле берет. Анан жаздыгын дайыма жанына ала жүрөт. Башы кыйшаса эле даярдап кое коем. Коя турчу. Кажылдап. Кудай кандесин. Сен айланайын келген ишиңди. Эмне суроо бересиң? Сура, биз жооп берели. Аксакалдар, суроо мындай. Кече саат 6 жарымдарда кайда болдуңуздар? Ким менен болдуңуздар? Кайда болдум? Үйдө эле болдум. Байбичем, бала бакырым менен. Сизчи? Мен деле үйдө Зикинтай менен. Зикинтай ким? Байбичем. Сиз кайда болдуңуз? Мен үйдө. Аялыңыз барбы? Жок. Демек сиздин үйдө болгонуңузду эч ким далилдей албайт экен да, туурабы? Эмнеге далилдей албайт? Кара чач далилдейт. Кара чачтан ким? Менин кошунам. Түндө свет өчүп калыптыр. Оңдоп бер дегенден оңдоп бергем. Анан ошол. Айтыңызчы, ошол кезде кайсы луак эле? Ой, анын свети ошондой. Туруп эле өчүп калат, кайда күйө берет. Кечиресиз, мен сизден сураган жокмун. Демек, ошол убакытты айтпайсызбы? Эсиңизде жокпу? Ой, ишенбесеңиз кара чачтан сураңыз. Же эмне? Малды мен уурдап деп турасызбы? Тынчсызданбаңыз. Менин ишим ошондой. Сурашым керек, билишим керек. Кара чач кайда? Ал эме, жумушунда, мектепте, мугалим болуп иштейт. Сиздин билбегениңиз бул айылда жок экен да. Ой, бул айыл эмес, мен аркы коңшу айылда эмне болуп атканын баарын билем. Өткөндө да тиги жана Сейитбектин малын деген сериал болуп атканда урдап кеткенде. Анан деген жанакычы. Рахмат. Биз да келебиз. Мектепти кайдан тапсак болот? Мектеп бияк эле жүрмөн көргөзсүз.
Кириңиз. Саламатсыз. Саламатсызбы? Сиздин атыңыз Карачачпы? Ооба. Мен тергөөчүмүн. Фамилиям Мырзатаев, атым Бакыт. Сизге бир суроо менен келдим. Балдар, чыгып тургулачы. Кулагым сизде, айта бериңиз. Сиз уккан чыгарсыз. Кече кечинде сиздердин айылда бирөөнүн жылкысы урдалган. Ооба, уктум. Бозум аба жылкысын урдатты дешти. Ошол иштер боюнча. Жамгырбек сиздин кошунаңызбы? Жамгырбек? Ал ким? Кошунуңуз. Сиз жаздыкты айтып жатат окшойсуз. Кечиресиз. Ооба, кошунам. Анын айтымында кечээ сиздикинде кечки урун болуптур. Ушундайбы? Ооба. Светим өчүп калып, байкени светимди оңдоп берсин деп чакырдым эле. Билесизби, саат канча эле? Саат. Азыр айтам, саат 6-ларда болуш керек. Тагыраак айта албайсызбы? Тагыраак айтканда, азыр айтам, азыр. Саат 6-15 мүнөт калган болчу. Туп-тура сериал башталмак. Сериал. Свет оңдогондон кийин сиздин үйүңүзгө көрүп отурган жокпу? Жок, көп деле кармалган жок. Сериалдын башын көрүп, анан кийин реклама башталганда калганын үйдөн көрөм деп чыгып кеткен. Рахмат. Чоң рахмат сизге. Эгерде менде дагы бир суроолор пайда болсо, сизге кайтам. Сиз жылкыны жаздыкты урдады деп ойлойсузбу? Азырынча антип ойлобойм. Анткени материал аз. Бирок жаздын ары кызык адам экен. Менин укканыма караганда, ал түнү бою уктабайт имиш. Түнкүсүн уктабаган адам өзүңүз билесиз. Коюңузчу. Жаздык аябай жакшы киши. Ишенбесеңиз бүт айылдан сурап чыгыңыз. Сурайм. Бирок көп эмес. Адамдардын кандай экенин билесизби? 100 жылдап болуп жанында жашасаң да түшүнбөйсүң. Мен сизге бир окуя айтып берейин. Билесизби, мынарки коңшу айылда бирөөнүн үйүнөн телевизор менен видеомагнитофон уурдап кетиптир. Аны биз териштирип көрсөк, анын бүт бир тууган ийниси. Көрдүңүзбү? Сиз сак болуңуз. Болуп турганда. Жакшаңыз. Мен жашарбыз. Карачач? Байке.
Мен сізді ешқашан ойлаған емеспін ушундай экен деп. Жоқ, Қарачаш. Байке. Сен мені ұқсаң. Байке. Мен саған барын түсіндіріп беремін. Қарачаш, сұранамын. Сен... Қантып. Мен саған Байке, қантып. Қарачаш. Қантып сіз ұшыға бардыңыз, Байке. Жоқ, мен саған түсіндіріп. Қарачаш! Мені көрдім деп, ешкімге айтма, Қарачаш! Сен жаңда отқан жоқсың бе? Ой, еже, өз көзімменен көрмедім бе? Мен не қылайын я? Милицияға айтайын бе? Ай, қой отыр милицияңды. Асыл қой отыршы. Деме, жаңағы азыр мен саған айтам. Асыл қой отыр. Жүрсің азыр мен саған. Неме қылайын. Көрдіңіз бе? Жастықты шындай деп, тақыр өлі болып тұрмын ай. Жүрі, тігерге барып айталы. Çirkin ömür, sanayt gündü tengi barday, çurkay beret, çalık bastan, çiyip koygun çegi barday. Çirkin ömür jomoğumay, bir kayrılgan konogumay. Kızığına toy boyum nege, bütpüs sağa sobo